last time ngishimara ngalo kakhulu kodwa ngithi ngicela Bible ithi lo mfana ene teenager ena 17 years of age. Qale teenager lena kuyabonakala nasekuzalweni kwayo. Semntana netho. Savana. Akuselanga ukuthi nje uzela umntonento. Wena bakhulu wasavana. Into ayizuphuma phakathi nje kungekho nto phambi wafika emzini brothers ezinala at that time he was born. Siyavana kuzalwa. Njengoba wayeyilastborn nje lo mntana ebusuku uxelela uba namaphupha itela amaphupha akhe amabili. Kodwa iphupha wonke umuntu uyaphupha ngosabitsho. Kodwa wakhe amaphupha ayashukumisa. Kuyathethisa. Uhlobo lomntana elithi xa liphuphile kuthetha. Bona wenza nje ngabantu bonke, wenza nje ngabantu bonke kodwa iyakhe into xa yenza iyathethisa. Ibambe isolo esithethilele ngoba into yakhona. Ukuthethisa oku it's not a sign ukuthi lento yenzeka yi-wrong, iphupha li-right kodwa kuwe liyathethisa. Abanye bephuphile phambi kwakho kodwa nami iphupha lona liyathethisa. Nje befumene lawulela abakhulu babakhe nabantu bokwabo nje kuyabonakala kulo mzi kumzi wabaphuphi lo kuyaphutshwa kuthethwe apha khayena yathethisa. Kodwa bathi thina sawuphathwa ngomfana abakhulu babakhe baqala babuya beminyanyela amaphupha yonyana ajukelwa ngamaphupha. Abanye bayaphupha bayathandwa kodwa mina ngiyaphupha ngiyacatshukela. Ngathi lenzi into entsha kodwa lenzi into eqhelekileyo eyenzekayo kwabanye but xa yenziwe iyathethisa. Enyimini abakhulu bakhe besezindle Nkosi yami. bambone ethungele kulo mtata wakhe because wayithanda wenzeka special role umtata wakhe ingubo ethile ekhethekileyo. Tata wakhe wamunika wathi kana ngoba ndikufumene kudaleni wamenzela ingubo kamandi. Wathi xa ifika kwabakhulu bakhe bambona esekude esevana ngoba umuntu xa ebethwa ubethelwa into ebonwayo. Aba bantu bakubethayo sinakila imfundiso okujongukisha nje. Siyavana? Ya. Bambethela into abayibonayo nansi ya. Oh my God. Nkosi yami. Ilwa naluntu phambi kwakhe. Iqondela loluntu. Kanti lo muntu akabetheli. Yes, Jesus. Ubethela ngeya. Yes, Lord. U-Israel was a time ese-Egypt. Wathi uFaro nesigqeba sakhe makabulawe u-Israyeli. Akabulawelwa yiyo ngokubulawe ngekaqala. Ikhona into angakhabuli. Makafe ngekaqala. Nalapha mos bakhona abantu abenziwe lo nto aberhafu. Wabethwa engekaqala. Bethwe ngekaqala. Yazi abazulu abethwe ngekaphangeli. Bathi uqinisa sebethi Yo. lento yokuphila impilo yokuba bayithi imali iphele ezandleni kanti umuntu ubethwe ngekaqala. Abantwana bathi tata siyahlupheka siyalamba. Utata athi levo abantwana bakhe iningi 2 minutes athathe imali abheke eshibhini ayontsha namankazana. Unkosikazi wakho ukhona endlini uthi myena wakho kude ekhabathini kodwa umyeni uyayibona ngayimeko bathi wabethwa umuntu engekatshati. Tshate nomntu onenxeba ingekaqala. Someone in your family or better than that. That's not this is good. Sinabana basemakhaya zalana bafike lokushini. Uhambe la, uhambe uyimashini, uhambe sakhamadoda, uhambe sikhimali sakhamadoda. Imali zakhe asingene kuye, singena kwamoshini.
xa ndincokola naye athethe beziphilileyo andiyazi bakwenzeka ntoni ukucela phambi babekeke abantu baserhafu kukho abantu ababethiweyo kukho nabantu ababethayo tu yomvuselelo akazuyifuna umbethi wabantu ngoba into esikwenzeka kukho lezi zidumbu zabethwa zingekaqali zizovuka xa sivukile kuzomoshakalisa konile zizomoshakalisa koni phahla izawulo abanye bagcinelwa kahlathi abanye bagcinelwa lagama likhulu kodwa basaphuma Oh, yes. ndizela wena Master Jesus. Bazawuphuma. ngafika phambi kwabo ayithola ubuso babo heyi kubi brother kasekhaya ndizisukuphi ndisekuni abeka phansi abanje wathawa bathi makungini yayibona osolahle ngemini ufeka khawuzi uyazi ngoba awuzofa msizi uzofa slowly kona abantu aberhafu babethwe bolahle ngumini ulahle ngumini kubantu I love you isihlobo sami ngiyakuthanda sami xa uhambayo kade bekwindlala khona abantu abafakwe ngumini uthi kwenye indawo uthixo ethetha ngomkushi uthi kuye incwadi kaJeremiya chapter 36 umkhawulo uthixo wathi akafakwe emadlini athi umkhawulo uJeremiya emadlini engekafi bangqina wayekho bangekho kutya bangekho bakudaka daka njengeshushu makangcolisa njengeshushu makamtshonisa simthumele bathi masimthathe masimlahle nonduna unekreko shemu unekreko hayi masimlahle nonduna samlika afafele phaa saqala thibe indlala bona bakamnandi yeyi bazabangcola umntu xa ikwazi umntu akwazi ukuba umsebenzi womuntu uphangela kanti awuphangele kukwetha amandlala yayazi bakuyahotspotwa kweminyaka yayazi ifithethelele uhlobo ekulishafu elikhona berhafu kuyahotspotwa uyakwazi ukwazi uphangele kanti uphangela ngawo watsho ngawo uyakwazi wenza into ozokwazi kanti wenziwa ngawo ya uthethelele watsho ngaye uncindwa ngaye utshaywa ngaye uholwa ngaye uzawuba ne-AIDS afike ngeemvelo zakho awuyakwazi ulila isikhalo esixa ebuyayo ebuyela emzimbeni wakhathi isikhalo uyazazi uba into ayenziweyo kulaa ndawo asuka Hey, Nkosi. Yeah. Yeah. Oh, my Jesus. Ukhona. Yes. enjoy
Yo. Yini Thixo. Yo. wathatha umntana womka otshone e-Egypt, a 17-year-old teenager wathengiswa ngayo. Xa efike e-Egypt lo mntana emncinci njalo wathola umsebenzi, waphangela, kaphupha kangaphinda phuphe, wathi iphupha lakhe limhlabisa yamafa. Wathetha iphupha lakhe umbona, iphupha elikwazi uba lapha enhliziyweni nomnqweno umama bethela namhlanje satha nontombi kafishi, namhlanje satha nontombi kaphupha, into ovuka nje yenze othi nobona khona thanda kakhulu sathana ayibeki sathana kwelenti ahlubu sathana ngokwezobhodi thuba abantu abangekafishi yamiyela lo muntu kodwa umbonetho yamhlukumeza omninetharake amkela zingukambe ngazapha ehafa sithi lo mfana wayeyibhokse nemali kwenzeka ntoni kanti bethele intwana uyamshiya umncinci kangaka odadewenu umdala uyincike yalihulayo lelala umkhula wakho singahambini uhambelana nomama abadala ukulithemba lokuqhubeka xa kusifa wena zamncedwa ngubani. Nkosi yami wagula kade wagqitya wasweleka walandela wabhanga lowo mzi velo lakho kodwa nize bangayo kanti ubone ovusikala ngaphakathi aboni ngoba ngasuka umncedisi umuntu nje esimtshengisi yathi hey uvusikala lo ngoba bethu ngaqala. Nkosi yami Ithi iBhayibheli uJoseph wathi efika kulomzi ukho lo mama kodwa ezethe enkulu lo mama umntwana nomntwana wamkhamuka qha ebengafuna ukuchitha nokuthengisa yena ebefuna ukuletha sexual because ibuhlungu ngenxa yokufumana sexual ingozi leyo athi ngiyayazi uba iphupha liyakwazi ukucima xa unenayo angayeka nesikolo xa ululana nayo angabeka athi ngiyalala mangabeka umqhame waphezulu apha phezu kwebhedi uvale intambo lapho ngifeza ngabe umqhame ngipha athi kwendekini wamgapakisha ushona ubethwa ngesex isex yalichitha ikamva abanye nje namhlanje nene-spiritual husband ne-spiritual wife kuye ngokuthi wathanda nomalala nabantu akumeze nyaniso abanye zingubosi umphathayo waba nemzinolo sakhona namhlanje wawanthanda nabo sithanda bona bahle bamilela kuhle banethuma lento yonke ethandekayo kodwa baphuma ekubuhleni abanye babo ebona sawumzabela ukuthi izele lenyoka bemaqondi ngifuna ukuchitha ngeseso kwakho nokuchitha ngeseso sabantu amasindiswayo ayikho uthunyela into yokubashipha ihlala abantu beminiskete awushumayela ifuna ukuphandla nalabathanga akhe uthathisiwe umzimba ukuze lithathe bekwabana sisiwe phelile ngalo ithole ngokumfundisa lapha ehafu onala abantwana
imizwa engifunayo mandisebenzise yona. Okwesibili wazama Joseph mqondo wasethi inhlombo ikhaythi yami yesukobhinqile into esifukele indodi at least ngene into comfort ukuthi utuka la nto yabaleni ingubo yokuqala kwafika yafaka igazi lakhiwa kwaqoqa ngalo ingubo lesibili ayifumelethi ukuthi yabalance kwaphinda koqoqa ngalo iselethi bayisithi bethu nendawo zenhlelo oh into engathi izombathisa ngayo imhukelo if you relate to one of these things at this time, you should come forward so that when we pray with you, in our lives. It might be a try to figure out why say what to talk about the father of Vietnam, but I haven't done before I think at that time he was 18 years of age. Wabantu Joseph Bashatine Malegile, why I called you up before Reina was of Egypt. Kana malopatali chana na mshuni jana Joseph wate zampige sitandeni zangathi na mshuni jana ndifuna ukuthi bonke konke iphupha lesongela the more senze lamayelelo iphupha lesongela the more bekufukela iphupha lesongela sutyafa kuba abantu bekufukela the more bekubeka bethatha ukuqonda ngawe Yes, Lord. Ati kupeleka na watu wengi wenzao wena
uzophuma uye emsebenzini wakho uyosebenza andawukumkani ufaka cela into yemisebenzi leyo zange ngicela nasemntwini ufundile mosathu sukhulukhumbule bakulungela mkhangani ukumkani ukhuphe kwemncane ngoba ndila kanjani ngathi ngisona izinto zomboni zofaka eqhubeni abantu bajajana nabathi banditi kanti izinto zokubo let's have that abakuhlungu jaje into ngayisokolelanga azibone sewufikile kuyo ngempela sizomntwana abantu ongenato ngoba kumazi umsebenzi bomi bakho bakutheni abantu basebalima ukuthi uThixo sisebenza bona sonke ya ithi babili phakathi etombeni lomfana wathi ophuma ngaphandle wafika wamima aqala nawo njalo nabanye banijalo ndimkhulisa lapha ngicela mina next door namhlanje akanzento ukulibele ngoba abantu bayajala awuqala futhi nawugqibele nabanye banikeza unjalo la siyavala funa umfuthakaza nokuvala umuntu osokolayo nozamayo uyakijala into ongathathakile uyakudlula iqaphele lento umuntu kwasukunceda engenayo nasameli In the mighty name of Jesus, I in Jesus' mighty name. into ekhona Name of Jesus. yanijalo ungakumbi onento ehlukileyo kwabayo fikile endabeni yampembu wafika ixesha kufaro esithi ufika lamaphupho kanti lo mntana labona longele kwam uyakwazi ucacisa amaphupho wanyuka lo mntana wabiswa umbili owayenawo wathi asibambiselwa mhlawumbe zokulapha ngokupeza izinto zingaka ngoba ndingumuntu wamashwa wathi xa ifika kumkani kwakacacisana wam-interpret iphupha kakumkani ngaloo mini kanti abakuphuma kwakhe uNtonje wathi kumkani singamfumana uNtonje onomoya kaThixo lelizo lifuna abantu abanomoya kaThixo alifuni abantu abanama-connection lifuna abantu abanomoya kaThixo wena susithandisa ngebhosi ufuna ipromotion sala nguThixo likhona ithuba unedigi unemasters uzawuthi hey siyayibona idigi but sitatshwa nguThixo wakhe hey nguThixo sifuna yena wathi lokhu nangayisayela uJose kabe yi-prime minister odlula inkosi yodwa ngesikhundla waphatha abantu ababemhlukumeza waphatha